ikisomeza Chowa kakola ya humukishwe kuandikezi yivuga Mungu wa higoloe. Amen. Dushimiye Imana kubw'ikaze yanyu mwatwiyegereje. Imana iri mu ijuru bahumugisha. Dushimiye Imana ubuyobozi bw'itorero kuduhaga gatuti. Imana iri mu ijuru ibahumugisha. Dushimiye Imana kubwo gutaramana na Revera hariya. Ni inshuti ariko tutari tuziranye. Amen. Akoranye umurimo w'Imana ariko tutaziranye. Tuba mu bihugu bibiri ariko kuba Imana uyu munsi wa none yemeye kuduhuza. Imana ihabwe icubahiro. Congeyeho jewe nja kuba Revera, ndakeka ko niyo wari umuyobozi wanje. Ariko Imana ishimwe kuko tubonanye uyu munsi. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Dushimiye Imana kuko Imana yemeye ko dutaramana muri Mihango. Amen. Hariho kuririmba uziririmba bakaririmba b'abakorari. Ni jambo la ajabu kuona Mungu Muumba wa mbingu na vitu vyote vilimo. Kacha utukufu we, kacha kuchukua mwili wa dhambi we, akujali utukufu na heshima ya mbingu, alikuja duniani ili sisi tukoke. Kwa neema kuwa kweli tumekombolewa sisi we wanadamu, kwa neema kuwa kweli tumekombolewa Kwa neema kuwa kweli tumekombolewa. Kwa neema kuwa kweli tumekombolewa. Haleluya. Amen. Tudatinze kuko numva ibintu byose murasa n'ababirangije. Kandi umushumba yagize neza arasa n'uwarangije ibintu byose nubwo wenda twari kugira gutya gusa tugataha. Nta kibazo cyari kibirimo. Gusa nyine nuko ni byiza nza mbabwira gukuveta si twebwe ba mbere ba vesi. Umuvesi wa mbere promoteri wo kuveta ni Pahoro. Haleluya. Pahoro yagazaje Korinto yashika ngo agiye gusibirayo akamara amezi 18. Uko ni mumva ko yavese. None wamara amezi 18 ahantu atari kuveta bene uko nguko. Haleluya. Abantu bari bazi kubaza mpuru ya umuntu wa mbere ni Ibrahimu. Niyo baje amakuru abamarayika ngo se muravaye mukaja hehe. Ubwo rero ibyo tuzadukora byose tuzatwigana batubanjirije. Tuzabona batubanjirije. Iyo. Tuzabona batubanjirije. Iyo. Dawa twese bakuru bakunga abantu reme mwijuru tuzabonana nabiyo. Iyo. Soma ijambo ry'Imana kugira ngo twihute, kugira ngo ndeke gutindira abantu. Niko kwisi Zaburi. Some Zaburi. Zaburi ni 19 n'umurongo wa 3. Zaburi 19 no ku murongo wa 3. Bibiliya iravuze ngo amanywa abwira andi manywa ibyayo. Amen. Tegere neza. Bibiliya iravuze ngo amanywa ngo abwira yandi andi manywa
yabwiye ijoro. Sifa kwa Mungu. Timwabona ko twiriwe mu manywa, samanywa twiriwe mweme, ariko kubera ko amanywa atabwiye rino joro, iri joro byabe bisikana none, ariko yabwiye andi manywa kubera ko atabwiye ijoro. Dusome hepfo yaho. Hepfo yaho haravuze ngo ijoro rimenyesha irindi joro. Ese turi kumwe twese ba? Ijoro naryo ntiryasubira kubwira amanywa, naryo riraceceka rimenyesha irindi joro. Haleluya. Ijoro naryo riraceceka ntiryabwira amanywa, rimenyesha irindi joro. Tugiye gusoza. Bibiliya iravuze ngo nta magambo cyangwa ururimi biriho ntawumva ijwi mviye inkuru nziza y'umunezero, ngiyi inkuru nziza, ngiyi inkuru nziza y'Igorigota, inkuru nziza y'Igorigota. Bwana Yesu asifiwe. Ahuriye. Tugiye kunezerwa minota mike cyane. Amen. Haleluya. Shimenura muzeyi mwibutsi Butare. Tare yagaza twagaza tupanga nkiwe mazi bitenge byose yagaza shuruza bitenge. Zari zarashiriye mu bayumbi. Muyumbu utambutse igitenge, muyumbu utambutse igitenge, muyumbu utambutse igitenge. Tangaza byari byarabaye. Mana iri mu ijuru umugisha kuba ukiriho. Haleluya. Twese haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo ijoro rimenyesha irindi joro, amanywa abwira andi manywa, kandi byose ngo nta magambo, hakuna kusema. Kandi mu ijambo rya kabiri ngo nta muntu n'umwe wigeze wumva ijwi ryabyo. Ni gute tutumva ijwi ryabyo kandi tuyirimo? Ni gute utokumva umuntu kandi muri kumwe nawe? Haleluya. Filozofi ndimo yumva ndarayiso nimara kusobanura utwo tuntu neza niyo muja kuzumva. Ni ukuvuga ngo dushobora kujana njewe na pasteri, tukajana n'abandi bantu kivunge cy'abantu, tukamenyana twebwe twembi, ariko abandi bantu tibamenye. Kubera iki? Hari imvugo ziza z'abantu, hari imvugo z'abantu ngiye kubabwira ziza zisa, ariko abantu banyirazo akaba ari bo bamenya. Ese turi kumwe twese ba? Kandi uwabwiwe iyo mvugo akaba ari wimenya utayibwiye. Ariko ba mwibutse kera datibuse n'ukuri kose. Haleluya. Mwibutse kera kera abakobwa n'abahungu bagira gutuderme twabo bagaza bagenda bago jete wete ndatagende undi muntu ndiyo yumva. Timwari muzizi zo ngizo. Jete wete ndatagete ndere. Timuzimenya nyine nizi. Aho. Tibo imenya abantu bose turi kumwe ndibo imenya kubera iki batayimenya. Imenya abayiziranyeho gusa. Siko bimeze. Abashoferi bagira imvugo yabo. Umushoferi azabaza undi mushoferi uko inzira imeze, akamwakiza amatara, umushoferi akamugira gutya. Iyo agize gutya wondi wo bimenya, cyangwa akamugira gutya ntiyo bimenya. Ibo bavuganye abari mu modoka bose tibamenye ibyo abashoferi bagize gutya bavuganye, kandi bose bari mu modoka. Siko bimeze ba? Jambo ryongeyeho muzorebe. Haleluya.
ibintu byose bigira n'imvugo yabyo, kandi iyo mvugo yabyo ntiwobimenya nkeretse birya bintu biba biganira. Iyo abayumbe nabo bari kumwe, abayumbe b'Imana, abayumbe bacu batucira nangena. Haleluya. Iyo abantu bakera bakarima mwagira wisha wenge mwanyisha, mwagira wisha wenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge mwanyisha we, ayumbe we mwagira wisha kubenge mwanyisha. Haleluya, haleluya. Soge bagazamva kazamva akegera igisikaria akazajo mingokora amazunda kabango shemeri valitescation egire marigas undi ari akitangiza akabango voye koma keskiria dena bakaba barumvikanye connection bimana siwero twese. Haleluya. Nibwo connection barumvikanye, umuyumbe wavuyiriya n'umusangwa waruri hano bakaba barumvikanye, bakabavuze ngo baravuze gutya uko Imana. Mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge. haleluya, mwagira wisha kubenge mwanyisha, mwagira wisha kubenge, karibu mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge, mwagira wisha kubenge. amina mwagira kubenge, mwagira wisha kubenge. Haleluya. haleluya. Tugiye gusenga n'umupasiteri umwe. Haleluya. Nukuri kose ko mwishuri Imana iramunyereza. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Vraiment de Dieu. Amen. Kesho ndwara umupasiteri arwaye, ndayibonye neza gutya, ndabonye hakika. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo ijoro rizabwira irindi joro, amanywa abwira andi manywa, nta magambo nta mvugo. Nari mfite kuvuga ibintu 9 ariko ndavuga 3 gusa namanda maze tuzina. Twabayegereza uziramiga, Twabayegereza uziramigangano we, twabayegereza uziramiga, twabayegereza uziramigangano, twabayegereza uziramiga, bakunda tubayegereza uziramigangano, twabayegereza uziramiga, twabayegereza uziramigangano. Haleluya. Mwibuka kera abantu bakikiyegereza abashitsi, abaganda banabuza rurema bano bashagagaye bamugendagaye, babashubya bashaka mu kihugo, bobayima ekihugo muye
kuruhuka. muyagarara we Muyagelele mweshi mushambale no kuruhuka. reka mvuga ibyo bintu byacu dusoza dutarame. Amen. Nanone kivuka chonke. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Bibiliya yavuze ngo ijoro ryabwiye irindi joro kandi rivuga ese amakuru bari kuvuga naya. Haleluya. None ryari ko rivuga rikavuga yaye makuru. Iryo joro ryavuze amakuru yari ko ribwira irindi joro yaye makuru. Ayo manywa iyo yari ko avuga nayahe makuru yari ko avuga. Naje ngiye kuvuga amakuru. Kamwamenye umwazi evangele nangwa ndago tuyije naba letera umwazi mwija obushambale aho no ijoro ryavuze amakuru kandi ivuga amakuru y'ukuri kose. Amanywa nayo avuga ndi manywa amakuru yose yamabwira ndi manywa ibyayiriwemo byose yamivuga mpuru ya yose irarangiza. Nono ngo arangiza ijoro naryo ryamara ivuga mpuru ya byose irarangiza. Ngiye kuvuga amakuru yose byavuganye. Haleluya. Babwira amakuru abana murenge bakera bagaza bahura n'undi mugabo ngo mwiriwe ngo mwiriwe ngo amakuru n'amake ngo ni meza ngo nkabandi murakomeye iri iwanyu muri aho turakomeye kabisa na amakuru. None surava ukaja he ndava mu kundondo ngiye nzinduke mu minembwe kwande kugira gute kamamubwira mpuru ya yose akayirangiza. Amanywa nazavuga mpuru ya hazavuga nta yindi mpuru ya ibaho izivuga n'amakuru yacu. Zaramenyekanye 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 bitaramenyekana bizamenyekana bitaramenyekana bizamenyekana. Haleluya Haleluya. Ngiye kuvuga aya makuru yamenyekanye siko bimeze ba musomere mu gitabo cy'Abaheburayo nimugire vuba vaga nihutega nimumutumye nirukanka kugira ngo wamuja kuncuranga ari ukuntu kumwe ruge nkogura gucuranga sinzi ukuntu wakurambise bakubwiye ngo curanga kandi Abaheburayo 10 Baheburayo 10 28 20 10:28 dusome mu izina rya Yesu. Asante sana. Wasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga Sava. ahubwo bakamwica. Bavuze gute ngo ahubwo bakagira gute? Bakamwica. Iyo umuntu yasozuguye iki? Amategeko ya Mose. Iyo umuntu asuzuguye itegeko. Haleluya. Uwo muntu agomba gupfa. Siko bimeze ba. Kandi ubikikwishe n'itegeko bashizeho urirengaho. Niyo tujye kuvuga tegera munsi. Komezaga munsi sasa gura abagabo babiri cyangwa batatu. Abagabo babiri cyangwa batatu. Bamushinje. Kanswe ukandagiye umwana w'Imana. Sasa. Nushaka wirekera aho ngaho ngiye kuyarangiza aya makuru. Imare ariko ndayahinahina. Ese turi kumwe twese ba? Turi kumwe pe. Ngo iyo habonetseho abagabo babiri cyangwa batatu cyangwa amushinje uwo muntu ntagomba gupfa cyane kanswe ga noneho gasasa ukandagiye amategeko y'umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Ngiye kuvuga abahamya tufite uyu munsi wa none. Ni ndangiza ndavuga abahamya babiri ndavuga nari kuvuga nka batanu ariko nishaho nibishoboka ndavuga bane namanisha. Haleluya. 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 Mutegere ibi bintu ba. Abizi kuko ejo bundi muzaba bimeze neza. Kandi umuntu ubitegera wese
biramutera kwibaza cyane. Bibiliya yavuze ngo wasuzuguye amategeko ya Mose wese, itegeko rya Mose apana ry'Imana, ngo uwo muntu akwiriye gupfa. Umuntu wa mbere wapfuye kubera ngo yasuzuguye itegeko rya Mose ni Stefano. Stefano bamujijije ngo yasuzuguye amategeko ya Mose ngo n'urukiko rwabo rw'abasenaderi. Nico Stefano yazize. Ariko Stefano yariko avuga ubutumwa tibabimenye iwa mava ngo yakandagiye amategeko ya Mose. Nuko ariko si wongiye kuvuga, umva ucyo ngiye kuvuga. Ikintu cyambere kiza cyerekana ko ufite umuhamya wa mbere uduhamiriza. Haleluya. Umuhamya wa mbere na amanywa azibyo wiriwe. Amanywa umushumba yavuze namamfatwa n'iri jambo, aravuga ngo iriya tuzatugenda kubera ko amanywa azayiriranwa nawe, amanywa akiriranwa nawe uko wayibesha amanywa bari kumwe nawe. Amanywa yana kubwira ni manywa akabwira amakuru yawe, akabavuga amakuru yawe ati yewe wa muntu twiriranwe nawe yaciye ibitangaza hano yamaza abantu. Amanywa azabwira ndi manywa ibyawe ibyo wiri ukora. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ibyo urabikora naje ngahora maze ukiyumvira ko mbanye nawe zo guwanambishira imbere y'amaso yawe. Zaburi arandika aravuga ngo Imana ngo izoduwana ngo bikurikiranye uko bikurikirana kose, ngo izo twakoze byose ngo izabizana. Bwana Yesu asifiwe. Bibiri zivuga ngo Imana ikintu cyambere izitabaza amanywa yamiyasa na gutya ahagarare ngo wa munsi turi kuba pamoja na wewe. Nimba wiri utaramiza mivuga ngo uwo muntu yiri watarama lege kumubeshera umuntu yiri mu gitaramo. Haleluya. Amanywa ntazosha hirya. Umuhamya wa mbere w'Imana amanywa, kandi amanywa akabwira andi manywa ibyawe n'ibyo wiriwemo. Umuhamya wa kabiri ni ijoro. Mana iziyambaza ijoro, abantu bari mu kwikingira akajoro ngo niho tutababona, ijoro ryo ryakubonye. Haleluya. Amanywa azabwira ndi manywa, ijoro naryo ngo rikamenyesha. Siko Bibiliya yavuze ngo rizarimenyesha irindi joro. Iryo ni joro rihamagarana n'irindi joro, amanywa nayo akitaba. Amanywa ngo azabwira amanywa akamabwira ngo muza makuru ya runaka we. Imana igahamagara ijoro ngo nimuze mumbwira makuru ya runaka. Ijoro niwo muhamya w'Imana. Imana izivuga amakuru yawe yose kamwe bavuga yasize hanze. Imana ngo izireba gutya ngo akanyege ngo mu mwijima w'icura buri ngo kwibuye ry'umukara kakarangiza ukajya ijoro izamariza ryamarigira imbere y'Imana. Kandi muri Canada kubabwira ndabasobanura mu bibone neza ko mu ijoro ufite abahamya. Ari wabahamya urupfu rwa Yesu niho barungurutse mumva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Haleluya. Amen. Mpamvu nimwe uyukereza amateraniro amanywa Imana izavuga ngo uriya muntu cyatumye akereza amateraniro yari kuri fondete. Twari turi kumwe yari afite fondete niyo yamutindije hagira gutyo. Niyo yamutindije twari turi kumwe jewe namubonye. Amanywa ngandi zoti. Siko bimeze ba. Yari muri saro yari kwasukisha, niyo mpamvu mwabonye yatinze kuri. Twari turi kumwe yari kwatinda kandi ibiganiro yari bimwe muri saro byari bimeze gutyo. Tigeza imbaza Imana muri saro, nta n'iminota numwe yigeze avuga tiyashimye Imana, tiyasenze, tiyagize gute, ariko muri saro aho ngaho niho amanywa Imana niyo muhamya w'ijuru bizahamya ibyawe bivuge ngo wewe wacha kudanganya. Reka kubesha. Ijoro naryo ryamari ba preza yamambwe ngo abandi bagiye gutarama
ngwiwe ngo ikintu namubonanye ngo ibintu bigera kuri bitatu. Ijambo rya mbere ngo yaraye asamba bene data hariya, ngo yaraye bavuga ngo yari yicaranye na runaka nijoro ijoro ryamariza ngo se ndi mwari mwicaranye wa munsi muwaye muvuga runaka, abandi bari mu gitaramiriya. Haleluya! Ijoro rizamariza ribe presa gusa, ngo ijoro rizamenyesha irindi joro. Ijoro ryamaribwira irindi joro ngo nukuri njewe uyu nguyu nari mpari wa munsi, ntimwari kwa runaka, tiwaciye kwa runaka muri uyu munsi nizi saha. Bwana Yesu asifiwe. Biravuga ngo ijoro ngo rimenyesha irindi joro, amanywa nayo akabwirana imanywa, ngo noneho yarangiza Imana ikazana umuhamya wa gatatu ngo ari wo mutima wawe, ukakubwira ngo nubwo wavuga gutyo unadanganya watu. Ibyo yavuze n'ukuri, iryo joro ryavuze n'ukuri, nanje nari mbibere. Haleluya! Zovuze nanje nari mbari, umutima ukavuga ngo umutima ukamubwira ngo di acha kudanganya watu. Wewe unadanganya watu. Habe nubwo bagwanura bakaza bagwanura, ariko umutima uzuvuga ngo nubwo bagwanura ko bakubeshe, ibizo bakuvuze wose ibyo. Mulinda wangine ali Yesu mwana wa Abecha. Mulinda wangine ali Yesu mwana wa Abecha. Haleluya! Haleluya! Boni Imana itarinze ngo bahaye barinde ko baraswa n'ubusa. Haleluya! Tunakunda Imana. Changondere Imana rero barakwangika kwemera baracanayiga chakazo baraonyoriga uao. Haleluya! Amen. Mana we Jésus we, comment qu'est-ce qu'il y a de validé? Chambre de division de la grâce. Imana ni nziza n'ukuri kose. Uzuko Imana abantu baza bakakuvuga none bakakuvuga. Baratwitiranya kuko dusangira ibishimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyago. Muzamutwitiranya si twaraye mu gitaramo namwe ko muratwitiranya, mwebwe mwara ijoro ko revuga yanyu mwaraye. Baratwitiranya kuko dusangira ibishimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyago. Imana kibera twese. Haleluya! Haleluya! Muzi ko rimwe na rimwe abantu baza bamenye, ntimuzi ko dufite abahamya. Umutima wawe ukavuga ngo kuravuga wewe. Alafu wewe niwo muhamya utazutinya umwana w'umuntu kuva yaba. Umutima wawe uzamukubwira ngo wewe habe nubwo guhanura akavuga ngo wagize gutya ukamuhihakana, umutima uzamubwira ngo urahakanya ariko ni ukuri, uhakana ariko ni ukuri. Ako nakundaga abafurero b'iwacu yeme, abafurero bagaza ngo wahurika se ariko wayuva. Reka mvuga umuhamya wa kane ariwe ndangirizaho. Afura abanyavuga ngo wahurika ngo se ariko wayuva. Umutima ukavuga ngo uracecetse ariko wumvise, wahakanya ariko wumvise, niko kuri bakubwiye. Haleluya! Nukuri kose mvuga umuhamya wa kane gaturangize tuzine pa. Nukuri kose ko mujuru hakuna si kwa ubaya. Umuhamya wa kane niwe muhamya ugoye, ariwe muhamya mutinya kuruta abandi bahamya bose. Iwe azatanga raporo chaque jour kandi awutanga ryari. Uwo muhamya azawutanga iyo usinziriye. Ese turi kumwe twese ba? Ariwo mvuga muvuge ba? Uwo muhamya rero ni igicucu cawe. Iki gicucu aho ugiye kizakijana nawe, waje kwiba kikajana nawe, waje kuroga kikajana nawe, waje kuvuga neza kikajana nawe, waje mu gitaramo kikajana nawe, waryama kikagusiga kikaja gutanga raporo.